ngoba futhi kuyindalo eyabekwa uNkulunkulu ukuthi la nje ekhaleni babugabhisa umukhala ukhipha inyembezi siyafunda ukuthi ukhona inhlungu noma ingapheli into yakho obhekene nayo ngesikhathi kodwa uma ukhala lezi inyembezi oyikhalayo kukhona ubuhlungu kukhona indawo iya ilapheka ngokukhulula inyembezi zakho nokuzwalisa noma nokubonisa ubuhlungu bakho ngokukhala alibonge igama lenkosi so ke siyafisa ukuthi noma sisondele eduze sizothi qinani kodwa sifisa ukuthi ningakhali ngoba kubuhlungu siyakhala sonke alibonge igama lenkosi kodwa okukhulu kunakho konke noma uJesu naye akha kodwa umpostoli Paul uma esebhala ebhalela ibandla laseThesalonika uthi ningakhali khalani kodwa ukukhala kwenu ningakhali njengabantu abangenalo ithemba alibonge igama lenkosi ithemba ke silitholayo namhlanje ilona leli lisencwadini yamahubo yokuthi uJehova useduze ekhaleni kwethu sikhala njengabantu abanethemba lokuthi uJehova useduze noma kubuhlungu kunkenketha kuqaqamba kodwa sikhala sazi ukuthi uJehova useduze uma eseduze ke ukukhala kwethu kuyena kuyafika inyembezi zethu kuye ziyafika futhi uyena ozosinika ngoba ukudlula entweni yokushonelwa noma yokuhanjelwa kudinga amandla akekho umuntu okwazi ukudlula entweni yokuhanjelwa isihlobo sakhe noma othandiweyo wakhe edlule nje ngamandla akhe enyama ngoba inyama isuka izwela ukuthi ulahlekelwe inyama isuka ifuna ukuthi engathi ungagive up inyama isuka ifuna ukuthi engathi ungavela umthuke nalo Jehova kodwa iBhayibheli lisifundisa ukuthi ekukhaleni kwethu ekuzweni konke lokho nase khona umhlonishwa ngisebenza naye ovama ukuthi ofelwe akabanjelwa izwi alibonge igama lenkosi okusho ukuthi ekhanjelweni kwethu nasekuzweni kwethu kuhlungu izizoba khona ikhathi la sithi wena uNkulunkulu kanti ubukuphi ingane zize zifa iphele emgaqweni kanti wena Jehova isandla sakho bese sifinyeziwe yini akukho wrong lokho ngeke sinibambele khona kodwa esize nakho noma singenayo impendulo yokuthi kwenzekeleni kwenziwe yini ngoba bekwenze njani kodwa impendulo esinayo ukuthi khona kunembuzo kunjalo engenazi impendulo kodwa ithembe simi kulo elokuthi uJehova useduzane alibonge igama lenkosi so ke mndeni wakithi maciko onke the entire industry entertainment uma sihanjelwe kanje ngithi qinani nimisibindi uJehova useduzane futhi uzosisindisa enhlizweni. Welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories and namhlanje sikhuluma ngoAyanda wakwaNtandi. uAyanda ke ungumculi wegospel ubonakele ehamba ke eyoduduza emndenini wakwaSicibha Dlamini nakubuka iBabutha Mchunu njengoba ke bedluleke ngengozi yemoto. Abantu bayamncoma kakhulu bakithi uAyanda bathi akukho la angafiki khona akukho la angaveli khona aka-isolate athi hayi mina angiculi umaskandi ngicula igospel so angizoya lapho kodwa nje siyambona ey'ntweni ey'ningi ey'thinta-ke umphakathi. Ngiyakhumbula nje ukuthi sike sambona futhi ngesikhathi-ke kuthiwa-ke abantu base-South Africa abangenamaphepha abahambe ungomunye wabaculi-ke waphumela obala wathi naye usho njalo bakhomenta-ke abantu bathi akufanele abe njani because ucula igospel akufanele bias ngoba uyabizwa nakwamanye amazwe wathi yena he stands with i-South Africa so nje ey'ntweni ey'ningi abantu bayamncoma kakhulu nokumbona nje eyovela kubuka Sicibhi kubajabulise kakhulu-ke abantu nangamakhomenti uyabezwa nje bembonga ukuthi hayi cha hayi uMfokantanzi uyabahambela abantu uyabathanda-ke abantu so yeah guys as-ke kuqhubeka-ke amalungiselelo-ke omngcwabo engathi-ke umndeni ungaqhubeka ulokhu-ke ududuzeka njengoba-ke abantu belokhu-ke bevelile. That brings us to the end of this video. Do leave a comment below and share your opinion. Bye.